Assam Meghalaya aduya hoyalong kanghu athengpi keneplong. Nijang Karbi Anglong kiparlo lakha sirkep Amreng County tensiarlo lamarang along kanghu athengpi keneplong. Cheturin aporahut Department atum kewegbom bolero pick up Meghalaya atumang atum inghu pondet. Kedamtang ni phai krisir kep arni Khiruni Southern Range Forest Ranger Harsing Kramsa aphan informer atum birta pisi Southern Range Forest lapen Mokoilum Forest bid atum pen Chelangsi lamarang along an kedam chi aphan office along gari awi sita bahara agari pusita me hang ponlo sita long pon pedat ajok bangso api kisis tang agari pensi dunang koklo Meghalaya atumang atum thengpi ki ponchi aphan bor ibom apor Forest Range atum dunpen neb dunlong cheklo lapen bangso kinep dunlong attract chomang atum paheno dak ajok jiri kindeng pen JCB ponsi bangso athengpi kewanchi aphan bor iponlo sita ingting kuklo pusi ningje pon bangso aporahut Meghalaya atumang atum Khiruni Southern Range Forest atum kepon agari chomang atum inghu pi ponderlo Kanghu Pondet Agari Bolero Pickup BS6 number ML04D1683 Lapen Khiruni Southern Range Forest Ranger Harsingkram Sapen Jirikendeng Police Station along Lamhoy Pipondetlo. Kachini Pon Atenke Gari Ahempu Chomang Atumsi Pon Pidet Pusi Ningje Pon. Lapen Ni Thompli Aprangta Ihum Trakta Neponlong Puta Ningje Pon. Khiruni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. Wahan apake dhoribo goisile tate ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কি হৈছিল আসলে তাৰ মানে যোৱাকালি মোক জিৰগেণ্ডেং পৰা ঠিক 1 বাজি 1:30 বাজি টাইমত ফোন মাৰিছে মোক ইনফৰ্মাৰে তাৰ পৰা জিৰগেণ্ডেং পৰা তাৰ পাছত মোৰ টিমক মই পঠাই দিলোঁ গাড়ীও আমাৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট গাড়ী আছিলে এই গাড়ীটো বেয়া আছিলে তাৰ পাছত মই এফালে ভাড়া গাড়ীও বিচাৰিছিলে ভাড়া গাড়ীও নাপালে জাগা 2-3 জাগাত মান ফোন কৰিছোঁ গাড়ী সব ভাড়া গ'ল বুলি কৈছে তাৰ পাছত উপায় নাই এফালে পৰা ফোন মাৰিছে গাড়ী 2-3টা গাড়ী মেঘালয়ৰ পৰা সোমাইছে বুলি কৈছে মোক ফোন একদম ফোনে হৈছে পাব্লিকে তাৰ পাছত মোৰ বাধ্যতা আমাৰ যোনটো সিজ কৰা গাড়ী 2021ত সিজ কৰা গাড়ীটো হেতু দি মই ডিউটি পৰা পঠাই দিছে টিমত তাৰ পাছত বলেৰো পিকআপ আছিলে এটো কেতিয়া এটো জব্দ কৰ পৰা কৰিছিলে এটো জব্দ কৰা পিস্কা পৰা হৈছিলে তাৰ পাছত বস্তুটো হল তাত দুটা টিম তাত যোনটো জিৰকেণ্ডেং বিট আছিলে তাত ইনচাৰ্জ হ'ব মই ফোন মাৰিলে সিহঁতে ওলাই গ'ল আমাৰ টিম তাত গৈ কিনে একগোট হৈ কিনে বস্তুটো গাড়ীটো জাগাত লাংমাৰাং জাগাত আছিলে তাত এই জাগাটো বস্তুটো ইহঁতে গৈ পাইছে গাড়ীটো দেখি পোৱা পাছত গাড়ীটো কি হ'ল যোনটো গাড়ীটো ফৰেল আছিলে গাড়ীটো ফৰেলটো খুলি দিলে বস্তুটো তাৰ পাছত এই সাইড বিয়াৰিংটো বলটোবিলাক খুলি দিলে তাৰ পাছত মোক তাত টিম ইনচাৰ্জে ফোন মাৰিছিলে তাৰ পাছত এটা গাড়ীটো উঠিব নোৱাৰে পুৰা আপত উঠিব নোৱাৰে তাৰ পাছত স্যাৰ আপত গাড়ী উঠিব নোৱাৰে কৈছে তেতিয়া মই বুকা পুৰা বুকাও আছিলে তাৰ পাছত একদম পুৰা জংগল আছে জাগাটো জংগলতে লুকাই দিছে অলপ পাহাৰ আছিলে তাৰ নিচতে গাড়ীটো লুকাই দিছে তাৰ পাছত বস্তুটো মোক ফোন কৰিলে এন্তে স্যাৰ গাড়ীটো এটা নুঠে বহুত চেষ্টা কৰিছে পাৰা নাই তাৰ পাছত মই চিন্তা কৰিছোঁ তেতিয়া জিচিবিটো মাতক কিবা জিৰগেণ্ডেং যদি জিচিবি আছে তাক ফোন মাৰক কৈছে তেতিয়া ইহঁতে ফোন মাৰিছে জিচিবি যাওঁতে আৰু ৰাতি হৈ গ'ল বহুত ৰাতি হৈ গ'ল তাৰ পাছত পুলিচত গৈছিলে তাত অলপ সময় পুলিচত থাকিছে বোলে তাৰ পাছতে আৰু জিচিবি গৈ পালে তাত জিচিবি যে যোনটো ৰাস্তা যোনটো গাড়ী যে লুকাইছে ইহঁতে চোৰহঁতে তাৰ পাছত কাঠ পুৰা লোডিং আছে গাড়ীটো তাত এই জাগাটো বস্তুটো জিচিবি গৈছে তাত এই গাড়ীটো মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট গাড়ীটো চিজ হোৱা গাড়ীটো ডিকিলি যোৱা গাড়ীটোত এই সাইড কৰোঁতে তাৰ ৰাস্তা সাইডত ইহঁতে থৈছে বোলে ইহঁতে কোৱাটো দুলক 100 মিটাৰমান হ'ব বোলে 100-150 মিটাৰ হ'ব এনেকৈ ডিষ্টেঞ্চত থৈছে বোলে তাৰ পাছত এই গাড়ীটো জিচিবি তাৰমানে সব আমাৰ যিমান হোমগাৰ্ড ফৰেষ্ট গাৰ্ডবিলাক সব লাগি গৈছে তাত তাৰ পাছত এই গাড়ীটো তাৰ পৰা ওলাই দিয়াৰ পাছত বস্তুটো এই কুণ্ডাটো বান্ধিব আছিলে এই ৰুচিটো আনিব যাওঁতে বস্তুটো এই গাড়ী তাত পৰা গাড়ীটো নাইকিয়া হৈ গ'ল বস্তুটো চাব গৈছে গাড়ীটো নাইকিয়া হ'ব ৰাস্তা তাত
বস্তুটো এইটো ঘটনা ঘটি গ'ল আৰু তাত বস্তুটো কি সন্দেহ কৰিছে এতিয়া গাড়ীখন গাড়ীখনটো এতিয়া আমি খবৰ পাই আছে যে নিজে মালিকে লৈ গৈছে বোলে এইটো খবৰটো পাই আছে বস্তুটো আজিলৈকেতো মানে যাৰ গাড়ী আছিল গাড়ীটো গাড়ী মালিকে লৈ গৈছে বোলে এইকাৰণে বস্তুটো মই এতিয়া FIR দিয়াইছে তাৰ নামতে এতিয়া FIR দিয়াইছোঁ মই জিৰগেনটেং থানাতে আগতো দুদিন আগতো গাড়ী এখন জব্দ কৰিছিল এইটো আমাৰ কি জেগাৰ নাম আছিলে মোলাবেৰতে একটা গাড়ী ধৰিছে টোটেল মই 14 তাৰিখত ধৰিছোঁ মোলাবেৰত S4L আৰু যোৱাকালিও একটা ধৰিছোঁ এই 2-3-4 দিন ভিতৰতে মই দুইটা গাড়ী ধৰা হৈ গ'ল Kenang soda berta nonamat Karbi Anglong News Channel along akimi pherang kenangji Dipu Bokajan Dua Barguri Dongka Wothadlangso Hamren Khanduli Border Umlangpher Umpanai Dongmukak Humri Ignon Thare Gulab Singh Inghi Technical and Editor Karbi Anglong News Channel Mobile number 6002512305 Ingdeng Pokep Karbi Risonim So Rong Aje 2024 Aparman Kedamtang 1981 Dongkaching Thulapen 1991 Rasinja Aklamalong 17 KYF Keklem Kedam Atumaphan Karcho Lapen Kachikimo Amai Kepeman Pon Sertalin Kartopen Pacherapsi Kedamtang 7 KYF 1981 Dongkaching Thulapen 17 KYF 1991 Rasinja Aklam Lalongni along Karbi Riso Nimso Rong Ajay Katalonahut Keklem Kedam Kachipaduk Atumaphan Kedobom Atumaphan Karchopon Lapen Kavedat Atumaphan Kachikimo Amai Kapamanpon Jakhong Nipai Inkoy Porpai Kepen KCS Central Committee Atumpen Chepatir Piponsi Pinidong Mukak Tekelangjun Ahawar Amai Rasinja Aklamalong Kapanongpon Ingdeng Pokep Sertalin Katalon Ponchiapan Karbi Riso Nimso Rong Aje 2024 Aparman Mesen Pen Pachun Ponchiapan Kedamtang Aningkan Kachepaduk Atumaphan Sitame Karchupon Lapen Labangso Karchupon along Karlitang Atumaphan Karbi Poho Lapen Chikimo Alo Sitame Ronpon Lapen Atap Porpai Kebra Atitim Apor Karbi Cultural Society Maipu Chandra Singh Pro Aridengpen KCS Alama Sitame Ingthurponlo Ingdeng Pokep Sertalin Katalon Ponchi Lake Arkoy Nipai Krihini Pensi Pangcheng Ponchi Pusi KCS Amai Pu Chandra Singh Propen Ningche Pon Lapen Labangso Asai Amo Ahawar Un Anpen Ke B Ponpo Lapen Kele Un E Adim Anke Sertalin Katalon Ahud Uthot Labangso Kachikimo Alo Pajir Pon Thupo Pusi Pherang Ke Athengno Chandra Singh Propen Ningche Pon Lapen Pini Labangso Amayalong Chupha Aluhi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council EM Surja Rongphar Karbi Anglong Autonomous Council MAC Kache Rong PP KCS Central Committee Maipu Chandra Singh Kro Tekelangjun Hawar Amai Maipu Lapen Chunbangatum Chetongdun Lapen Ongdung Lunsipo Lunsipi Pen Chenglok Man Penkedo Kethe Kidingatum Chetongdun Si Mai Ing Samchin Pen Pachun Pon Dong Mukak Pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel Karbi jutang asong tiriamaya hinpen kedeng pon Karbi risunum sorong aje kedamtang harokre sir kebra trox kebra plipen harokre sir kebra trox sir kebra ke thoman hala bangso rong aje ke talon al Karbi Anglong along ke talon dam Sila soteng pen pini la dagra sinja klamalong bangke lahan lo 1981 aningkan 7 ang deng Karbi Risum sorong aje karcho talon dong kacing chulo la pen 91 aningkan dagra sinja klamalong 17 Karbi Youth Festival hala hini Karbi Youth Festival Karbi Risum sorong aje karcho talon hut tirika mamai pencenglok ke klaim ke cepaduga tuma phansi iria mai hinben karcho pon la pen kachikimo pon dan labangso ka chikimo pon angko kala hello ahok ahak Karbi Risonim sorong aje ke kado kabe rong group arlo ke do jutanga chenghona korte injira tumi yong sinang chito dunde poson tang bote pinian Karbi Risonim sorong aje sertarin karcho katalon pon andeng nang lele dia porlo pasi rong group arlo ke do jutanga chenghona korte injira tung nang cepat dugdun
Kaya jutang apan ardinang pidum teka potsi pini ana bang eli tumar chupon long lo pen karbi rusirum sorong aja serta di lame ar chupon long po. Laso pan sini bilang pina bang so sayang den mo ke den po. Kata laki bang ji. Non nang ke leji haro kali lo. Non nang ke leji surini rak ko rapli. Aprang thang thang ciklo lo tebon sita non bang ke ar ko ciklo krehi le ji cheng pon po. Sila bangso sertalin kar coba talon ponji pani di cuma kemang kala hello je karbia jutang jubat karbia lama ki karbia pindeng sompot pirithe adang along poson se kengkam ka chejor pirithe chatai long ke lidun jima hala bangso pansi ni dum ka chisik pondo la sili moheta ni lam ningelo se India president bharat rashtrapati pansi peneng la bangso sertalin long in bali ke jo pondo la penon ana bang ke bangji pan sang ring bang ke 80% an si green signal long lo la pen ke la hello hala bang so rong aje hutsi kardak itum ni hang ni re ba hawar ke do khei so tum pan an itum chuhang pon po khei so tum ana jutang jo ba song pen cheng lok a jutang la tirun ke kan pan cheng lok la indiang bong khei bari matum pan ke hang pon je pan si dum chisik pondo sinon an ni lim chitak namong mala ta Karbi Anglong Autonomous Council asiki ama kai tulu mo hang pan chenglok alang li klem rap ajir pojir piatum Karbi rusunim sorong aja serta lin kar chuka talon ponje pan non an alang litum tenang ke sikit nang cedang dun do de sang se son sin di theklong sin di ni council kerapen klar et pense rong aja bangke serta lin mangke chuk talon ponong pu busin ni le bangke nin chitek pon Kalau kata talon dia long bang bang. dolang nil tum kado we long cricket hom nam ji pinyan se long po belang non long trok si dolong adam ji la pena bangke 1994 pen 2024 ana bangke hadak taro long solong si la talon archu bon po ang et po ala ke kado ko bang suri si bak to kok thai karchu lok ji si lalo ala bangke dai Autonomous State Demand Committee ASDC ahin pen pherangki amai kangni Nijang Karbi Anglong ke parlo Kopili County Tensiar lo phelangpi KCC amai phu ahem Autonomous State Demand Committee ASDC Ratchari asong atumpen pherangki amai kangni ponang kok non malom asamarlo delimitation kapedopon mate MLA anghoi kapabat pon along ningkip kodam de jok lamthe kachipaklang pon labangso MLA anghoi kapabat pon along Nijang Karbi Anglong lakha ingkoi bothalang so arlo kido long krinar ke vote ke jok polling station Jagirut Sidul Kes LAC Roha Sidul Kes LAC Lapen Hojai LAC arlo thapon jok tanglo lahai hui kadukawe ke chok che ajok ASCC Ratchari asong atumpen kidamtang jangni acheklo niphai kep arni Chief Election Commissioner of India phan Pinpur alo panongsi pi pajir ponlo labangso atengpen niphai ingkoi surihinira ingkoi rakethom arni Chief Election Commissioner of India ahinpen Guwahati Sankardev Kolakhetra International Auditorium Hall along kachingwai pon along ASTC Ratchari asong atum chetong dunpen Chief Election Commissioner athingno lamklar dakpen ASTC amaipu Chandrakanto Terang Sar Singh Ingleng lapen Ram Singh Rong hangatum lamthe chepaklang dunlo lapen la amen ke klanglong krinar kep a polling station tame akaprek adim ponlong le lapen MLA anghoi Karbi Anglong lapen di mahasaw aban long pho adim non akimi long kre thomate kadoka wepen long krinar kep paduponang chiputa election commissioner athingno chaitekan khiruni pen kam sing dera Karbi Anglong news channel Semet Autonomous State Demand Committee hin pen West Karbi Anglong district lo yang kemai ke papen ali tum kewang yang ke jir podam yang dari tum kurang pajir lo pen pinini tum dak kacetong lagi semet tum ASDC Central Committee lo standing committee member ake Ram Singh Ronghan la pen diri tum West Karbi Anglong district lo nga working president ake Rajan Poto Rosambu pen ke tu Somro Singh Dera ke alang lidak kuki konstitusi committee president lo si jasemet pinidum press conference ke pailam di panggil lain lo je non Chief Election Commission of India hinpen the constituency delimitation MP lo pen MLA labang so seat kit hak aput hak Asian notification pi lo
Halo so teng pen nilitum pining 2023 10th April arni. April cek lu tarik kep nilitum Chief Election Commission apan top jir pen nilitum ko pipi mal so ning ke hanga di mana sona nilitum Election Commission pan pacinya teng pen si patumi ko hatielong ke do songkorde pola ketro International Auditorium holalong nilitum ESDC party pandanang pailo lasi halabang so Chief Election Commission pen angke pha amayelong nilitum jasemet ESDC party hin pen son Thomson pli adiman nilitum pidun thulo aprang return nilitum Election Commission pan piato sitatu mida kol hai ta nilitum pudun thulo sikecheng sinitum pu banal hello je Karbi Anglong West Karbi Anglong ma pen ke Bima Hasau ke Thoma district per silitum han ke MP ta inuet penak pasila an India ang kangit helong litum la district ke Thoma MP inuet tu bangal ke chilon lepin alam no la pen litum akei itu malong ri alam tiada kapal itu nak kisung tu kan arju dor de so posi a district ke Thoma penak posi nun ke MP na kimi hini West Karbi Anglong pan isi la dan Jensils pan isi ko nampak kampi tu ning so la itu ki pudon tu lapen ke MLA asil si tamira sora thaglong itu nono banke NC Hills ba kukar benglo West Karbi Anglong pensi bangko we 126 MLA long pen itu bangko a MLA itu malam ke hadak ador we ardi we lapen ke atum arjudor di la suppose ini itu West Karbi Anglong long si tamira nona kimi hini pa ba nai pusar tarik cap April dan itu pamphlet of jir pen api dilo si East West la pen di mahasau parumpet pen akimi MLA sti kriket home nang pabat nang ji usin itu demand pidun hal so tarik cap pillar lo bi luta la penda ka non suji tu election commission untuk delimitation along draft proposal hal so ka publish on itu theglong lo jasemet West Karbi Anglong district Duaramla MSC constituency arlo ki do polling station trainer ke pa banke ajhat polling station bangke hujai MLA constituency la pen